Haleluya. Wapendwa katika Bwana, nisioni tena leo ambao watoto wako, watoto wa Mungu, pamoja na wewe mtu wa Mungu, tumekuja hapa mbele zako, tuna nia moja tu. Tuna nia moja tu. Tunakuja kukumbushana kuhusu habari za mbinguni, kule ambako kila mtu akifa ataenda. Haleluya. Haleluya. Tunajua kila mtu anayenisikiliza anajua kwamba akifa kuna mahali ataenda. Na sisi wenyewe tunajua tukifa kuna mahali tunaenda. Hakuna asiyemjua Mungu hapa. Sote tunamjua Mungu, lakini tunataka tukumbushane tu kwamba tufanyaje ili tumuone Mungu. Haleluya. Haleluya. Hatujaja kuhubiri habari za dini mtu fulani, sijui dini ya nani, sijui dini ya nani. Hatuhubiri dini hapa. Hatuongei habari za dini. Dini ni sawa na chama tu ambacho na mimi mwenyewe ninacho. Kwa hiyo hatuongei habari za dini. Tunaongea habari za wokovu. Huo wokovu ulioletwa na Mungu mwenyewe baada ya kutesha pale msalabani ili sisi tupone, alafu tumrudie yeye aliyetuumba. Haleluya. 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 Basi kwa muda huu